Good. Thank you muno githina mbere kwirorera Inoro TV ni twarikia kumuramura magatheti twina Njoroge wa Githĩnji. Magatheti mange ni muthenya wa rucio. Reke riu twingire maundu-ini ma uteti na ukoria wa matura. Na thini wa studio rucine rwega twina gikeno tukiamukira mheshimiwa Leo wa Muthende Mubunge guthurwo itura ria Bere North kuria county-ini ya Embu. Ciuria ni ciuke kwa wingi na baito ya SMS ni 22488. Mheshimiwa wa Muthende githika rucine na karibu sana guko kwa Inoro TV. Thank you Kamau na ngethie andu aria marona TV ya Inoro aria maratwona umuthi ni mwerio mwiyaro muno mwimugaga we mwega tutuga we mwaro yes no kuma muthenya ucio twai nawe no tuthiete na mbere wega turacokeria Ngai ngatho. Good. Ni tugoka hari maundu mari hotete gugitwarira andu akwanyu ni turamenya hihi nduri no hindi uragithurirwo no ndugikiaga mari ukihotete gwika kwa ihinda riu ukoretwo wi gite-ini no ndikane urakoretwo hi mwamenyana na mheshimiwa uratutigire muthenya wa ira rucine wa kuma kuria Olkalau Nyandarua County ugwitwo David Njuguna wa Kiaraho. Kambose wa mbere kanya gaka kwira family ya mheshimiwa Kiaraho nimere my sincere condolences nimere ni maumiririe nundu wa gutigwa ni ithe wao murata wao Muruangina ni arai mujumbe ngiroria mutandao wetu wa parliament ni ndiramumenyete wega lakini arai mujumbe mwega arathuritwe maita mathatu ni kuonania atikeno ukoretwe akirutira andu wao akewira koguo andu wa Olkalau constituency ni mwire poleni sana nundu wa gutigwa ni mujumbe wenyu murendete mundu kuthurwa maita mathatu ni kuonania ni no rutaga wira na tuge Ngai amwige vandu vega avuruke na andu acio mararuta poster marorwe muno tondu ti wega ni nona mitandao uri de andu makiruta poster cia campaign na ti wega twambe tweterere family ithie kavindari gaka kaumo muno na andu wa Olkalau constituency niguo riu maundu ma siasa mauke baadaye thutha na wa mathiko ona githurano gukianirirwo ni tene muno gwika maundu macio tari gukungwira andu marakungwira tatwira tirire mheshimiwa wa Muthende thiri ya guthurwo niki tari no Ngai honestly ni gwakwa ningiuga ni Ngai tondu kwanja gwako kwa ina mbara nene muno na ne Ngai tu tondu andu ni matumagira mbia na makigwa andu ni maragia wega na makigwa andu ni meka maundu mengi na makigwa so no ambugire Ngai nike uthuragira andu ndiuga undu umwe nengiuga mundu eke gwa bara kana ya kurumana kana ya andu ni menda kuigwa mundu naguo uri arenda guka gwika na agenda yaku niriku koguo vai maundu monthe kuiga Ngai mbere andu aku agenda yaku naguo niriku no matethia atia good ni wakaga ni kugweta uhoro wa kurumana higo ni gukoretwo na irumi muno muri ta tongoria uhoro ucio andu kurumana muraona atia na kuratwika na mutongoria wa bururi uria niwe mutongoria wa kiama kiria wathurirwo na kio kia UDA ni agwithitie wabici yake muno ya mutongoria wa bururi na njira ya kurumana na andu opposition ni ndia negwa munene wa bururi akiruma mundu vandu ni kuringana nani uria negwire augire kwi andu mataratumira akiri ciao na ni uma ana mundu nwiraga mwana wake kana ni maundu mundu aragie kinyanyo mbari gwake ni tondu opposition kavinda kenge makoretwe tu makiruma thirikari ana kwi muthenya na uririe kiuria ngiuria andu aria marauga ni mamenete President William Ruto ukathieta kirimo kimauria mumumenete nundu wa ndui nundu wa kwirwanga ni mwei anga no ratwarithia thirikari na ndareka maundu
lakini waroria wathie kugura fertilizer ne agwithirwe bei cia kawa kugura kawa ne rathie na mbere angikorwa ni masukuru no turona indo ta ino capitation ni iratumwa anaga iratumwa ya one term igetagira term yo ingi koguo ni ningenda kuga ndia negwa munene wa bururi akiruma mundu augire andu mathie gym kune yo ni ta advice ya oneka nitakwa waria muno kirwa uthie gym na sokera andu matige kuria irio nyingi muno ni matigaragie nafasi ana ya kuveva kaune kaundu kega ucio ndu wingi maundu mama maraumire mundu uria wae munini wake kwina maundu maumire uvoro wa gutuika kwi mwiritu wae blogger agianda yake na mamuraga ucio no ndu mwega andu makimenya mundu no aragie gutie mundu gendaga kiuga ni musuku. In fact ana kirikaniro kiugaga farisayo makivoya na Jesu atwirire tutikageta farisayo mundu aivuraga kithuria kiuga ni ndia na vitia ngai ni nie ngoro yakwa ni mbega uthikiririe mavoya makwa kwi andu maturite makiugaga uria mundu wengie musuku no uria mayega ugu ni wega tumenyete ne turonire kinya maundu ma ino kwega kana wiria mutigaire Nderito Gachagua na nengori andu onthe kuma Nyeri Mount Kenya tuvoere mucie wa the relate Nderito Gachagua maundu mau turathoma ni maundu makieva muno gukorwa ati mwana wa governor mwana uthomithitwe cukuru nene uthomithitwe wega ati umunthe ai manyani korokoro ni ekiritwe miaka kivao nundu wa kurwa na anko yake na niturauga andu mamuvoere muno mwana kiu nironire gikiuga kinya kwina murimo munyitirite kunjera na ti maundu mega kinya kirikaniro Thaburi 68 muvari wa gatano yugite ngai wetu nike ithe wa aria mataine ithe na nike kinya ugitagira aria mateno gitirita atumia ndiko nitukwenda tumakoere andu acio koguo maundu maria raisi wetu atwirite maundu no tugicoka thutha hanini mheshimiwa ri ndakionire mheshimiwa Rigathi wa Gachagua agitetera akauga ni kuhurwo arahurwo kiuteti na president ndagirirwo kuingirira ndeto cia bari ya Gachagua tondu icio ni ndeto cia family ningienda kuga atiriri mundu guothe wi mwenari wa uma mundu guothe wi mwenari wa uma angiuka kiuga ana niguke raisi niguke uriku ana kungienda guka ICC marorie wile ya brother yakwa isawa na nie ningienda kuga au mutigaire Nderito Gachagua ina company yake angikorwa no wendete brother yake muno tungiamuonire brother yake company icio lakini ungiroria company yake ni atumia yake na mwiritu wake kwanja kwi mwiritu wake we company yake cionthe lakini wathie kwi will andu acio onthe maikirwe nja ukithira anandiko tiga kwaria maundu mau kama lakini nengwenda kwira andu netutige ikwenda muno netutige ikuroria andu ati tondu ni na power givinyiriria andu aria matena power muno kimwana kiu kia Nderito Gachagua ni ana nerenda kuthie manyani kumwona ni undu wa nembise kwa andu enge mena thina lakini mundu wa governor wa Nyeri na governor akiruta wira governor wendetwe ni andu wake thaino mwana wake ai manyani akirwa ati robbery with violence na waroria kesi yake ana andu aria metagwa investigating officer andu aria mamunyitaga enge ni maregire kuthie gotire gutestify tondu ni kwaigagirira na tutikwaria muno mutigaire ari murata wakwa muno neguo mutigaire ari murata wakwa muno ahurukia uhoro Nderito wa Gachagua twamurehaga guku muno in fact aumaga Mombasa ni undu wakwa ndimwitite na kanjira niwe watuma nyume Mombasa njoke na ndiraigua wega nigetha twarie kugo ni ndaigua nducio tokuhutia muno no riri ugwetete Mombasa tariu aumaga Mombasa ai nyomba mbega muno kuria Vipingo
ta imagine nyombe yo gutie mwana wake ongekara ku ku aumaga agioka show yaku gutie mwana ongekinya ku nyombe yo ne osirwe na ndio so ne mundu wekura no atere mweshimi wage koro mwana wake ejera ari thirikari president akimurekia president akiugarekio nie nirauga turorie haki honestly kimwana kiu niregwa kina ruo muno naku anandikuga tuike ndenderi tugacagua giteo muno wauga ni murata waku na ni mbise andu a Nyeri ni maratwigwa na ningiuga andu a Nyeri maruire haki ya kimwana kia governor wao na tundu mwega togo na kwira nigore gwatire nayo ya mipingo ni kumwiritu wake kirio viki no muthi nange kinya ndage no todo thirikari na hinyari na president na hinyari agigathana mwana ucio haumejera kana president ari na mahinya macio hi no ni tukwira andu a Nyeri anangiaga ni kwa tugwoca mathigi tuosere president wetu mathigi areke mwana wa governor wa Thuritwe ni mwingi na ningwenda kuga ingino auga rais wetu ne norerwa ndagatonyerere maundu tamo ningienda kuga nwega rais wetu agitonyerera maundu tamo David Kiaraho arai na Nairobi Hospital no menyete koretwe na thina taru na niregwa atongoria engi kinya akuma Kirimari makiuga rais wetu ndagatonyerere lakini ria ngwenda kwira andu a Kirima vai ndagitari 10 aria manyitirite thibitari yo mugwanja ni ya Kirima ni ciana cietu cia Kirima riria thibitari kugwa ni ciana cietu ikugwa thegio mashimwa ni tuguka hau ndeto cio ni tuguka hau oho ningi no tukurora kuma kuria Bere North uria andu marenda ciuriria makire nacio kuri mweshimiwa wao ugwitwo Leo wa Muthende niwe twinake guku tariu hena mundu wekuri arauga ati uyu ni tarenda tuthie cira-ini no ni ndikwenda tuthie horo we igoti-ini tondu igoti-ini riraga gitua itua riario no arenda kumenya ati niki ati gutiari na nduhio ngemi ona kana gukenererwo thutha wa Muthende guthurwo kuria Bere North ati gutiari na gikeno ndiwe kana gikeno kiari mwena umwe gitiari kuri hakungi no mawoni make mwiroreri ucio ratuma tiga tuto sokie tondu ni kiuria gikurua muno ni I'm sure ongeroria maundu mari ukurua monthi wa mbere ni kuma na thurwa ni rekira andu akwa atia ucio wingi ukurua ni ovoro wegoti na ni kuga mundu cio rauga gutiai na ngemi kana gutiai na gikeno Bere North ni amenye kwi andu manthurire na manthurire nundu wa wendo neguo na ni makenire muno na thurwa koguo kuga ati gutiai na gikeno tikwaria uma na ingi gatu tiga tume na ku tondu ni nathurirwe na ni ava gutumikira andu akwa mundu mwega no ri urauria kuma wathurwa uraruta wira uriku number 2 kwina kesi egotire imwe ni aterwe neyo ingi wakuo na kwaina ruling kana direction siegoti tariki Juma siaumire Juma na uri gotire augire tondu nirona inge mitandao mingi marauga ni guracokerwo gutarwa kwa ina polling station ithatu polling center imwe ina polling station igire na gukiumira mwaki na makithie gutarira kundu kwingi na jaji akiuga ni wega kuroria polling station iyo kwina ingi kwa koretwe na commotion ndikwenda kuga violence commotion thaga na igituma gukore gutakuthuranwa ndagika 30 na kukua uga gucokerwo koguo polling stations ya Bere North ni 134 lakini iria irarorua nundu wa gutarwa ni ithatu kuku ingi kurarorua ni materials ya ballot boxes materials ya election imwe ciekirwa kuria itekirwa
gukirwa ni kuvingurwe turorie kana register ikuo kana KMSKT rautuika ikuo aya kwi undu watwikire gwiki mwana kia registrwe nwise mbere North register ya frozen kana ndiai ungi kwa registered kuoneka kana kimwana kiu ni kiathuranire kana giaigikire itagwa ateru maugaga ku flag out kana yai inge aitini onanitie ucio ndangithurana koguo maundu mau maragwetwa online ithariri tiria kuga tukenerere kana tutigakenerere tondu ni process igotire watogwa gweta lakini nengwira andu aria marathie na mbere na kumboera tuthie na mbere na kuvoya tuvoere kinya mbere nos ni tondu ni tukwenda tuthie na mbere na ikinyo riria tuthiete nario haya he mundu haha aretwo Dave ni wa Murinduko arenda kuga ati githurano kia mbere North ni kia agayukaniria andu akirima gukihana ta gukugia West na East tatwire kana niguo kana tiguo kirima gitingigaukana ni tondu kuma twambiririe kuthurana kirima tuthuranaga mwena umwe tigende ya Kibaki na Matiba nirio nonire twagana no nie monaga twathuranaga na andu kuma Chania mwena uyu na mwena ucio wingi ni tweragwo wa Ruga Chania twathuranaga mwena umwe na Mount Kenya East mwena ucio ngenda kuga gwaturaugire atiriri kama Embu Mbere Kirinyaga Tharaka tuothe twikagia kura kuria andu a West maraikia angikorwa ni Kenyatta urathurwa Uhuru twiku angikorwa ni Kibaki urathurwa twiku angikorwa ni Matiba urathurwa twiku ru tukiuria atiriri niki andu a Mount Kenya West riria twagia deputy president wa kuma East marauga thirikari matiekuo thirikari ri na tukamaririkania uyu umite Tharaka Nithi nike watumire Kibaki age president tondu tukimama ndiramenya waiku Kamau tukimama muthenya ucio Kibaki atigitwe agendaga gucindwa lakini kura ikiuma ndirikanaga kwa Juja na Tharaka Nithi na cia ukasiengevana Kibaki akineka ata no manjiraga atiriri matiakenire ni uria Rigathi wa Gachagua arutururirwo kana aigatirwo kuma gite kia deputy president kuhagurwa gwake nigetha gite kiu kinengerwo Professor Kindiki undu ucio no arakariria andu a West nema na nie ningwenda kuga atiriri maundu mau ma bunge in fact indio tukithikiriria bunge ni tuonaga maundu maria Rigathi arerirwa ekire na ndio kwe andu engi muno matake na Mount Kenya lakini maundu mau monthe ni mambiriretie kumira riu one ni mwegusaga recordings ciekagwa Kisumu ana tumwendete ata tutingiuga mwana wetu twamuthura a deputy president atonye varia kuvanga uria kugarura thirikari kana uria akuraga munene wa bururi na maundu mau maikuo anaturauga DCI no nginya irekererie recording icio cia Kisumu mukawari ucio niguo andu akirima mamenye mwana wao uria augaga uvoro wa thirikari matige kumwona nwise mundu nonekanagia kwi undu uria twiragwa mbiti igikira ngothi ya kondo ya ngondu riu no ni ndigwete recording icio kogo ndigekira uhoro ucio mukonde no ni turera DCI rekie number 2 maundu ma gwosa indo cia Murwangi na ni maumire mbunge pio na niramenya kwi mundu kwa nariganewa ni ritwa riake contractor umwe wa Nyeri wayauke parliament muthenya ucio wonire Rigathi arwara kinathie Karen endaga twithire tondu mundu ucio ena evidence ya maundu mauma will ya Nderitu Gachagua tumarere kirema nikigayukano kiama kia UDA kiriona ngumo no popular thini wa kirema kiama kia UDA ni popular tege kinyuvaria tungienda ni tondu andu ni avenie muno na ni tukiambiriria ni nyambire kuria andu aria mamenete
raisi wa wetu kana kiama kia UDA matumenete kana matumenete nundu wa kurega kuruta wira kana maundu maria marerwa wa muthenya mundu akiaria akiuga mundu uyu ni kwaraya mundu uyu ti mwega mundu uyu ndararuta wira shandira ruta wira affordable housing na nirakena muno riu affordable housing ni turerirwe mundu uria kenda kuma ni agacokerwa mbia ciake na uguo niguo andu marendaga lakini ningeenda kwira andu ni magerie muno magena nyomba ino niguo tondu ingi nirauga angikorwo ni landlord no anginya marwe na affordable housing ni tondu nyomba ciao ni ithiete ni ikuthie gutura andu ai tatheria hau wega ati mundu angenda kuma ni agucokerio mbia ciake ni igacokua no ramenya no yekirwe ta tax lakini ni contribution niguo thaire urathie kugura nyomba yaku no ramenya kwe kindu gitagwa socialism tore urona sha ati tariwe kama uge contribute ciaku ura contribute nyingi na cover yaku no ambega lakini irathie gutethia mundu wengi the same thing ya affordable housing ni twa contribute tuonde na kwe mundu rauga atiriri nie ni na nyomba yakwa gicagi na ngarita yange inuka gicagi ndikuria nyomba guku Nairobi ndikuria nyomba guku tauni ino ya Embu nirenda gwikara na kuria gwakwa kiambere kurasa koguo andu acio ni magacokerwa mbia ciao na thirikari ni iratangacirio gukiumia kithiru koguo ningwenda kwira andu mathie na mbere na kuruta mbia cia affordable housing na gikeno ni tondu ungigakorwo andu kauria nyomba ni igacokua haya good riu ri koguo kiama kiri okuo kiama kiri kuo na ndingiuga twi varia twari tukithura president William Ruto nuise kava kwaria oma na nie menda kwaria undu wa oma tutia kinyuvo lakini bado twina varia twari 2025 twi mweri wa kathatu varia twari 30th mweri wa kathatu 2025 twaivuva muno kwi varia turi na ningumenya tugikinya kuthurana andu ni magukorwa mamenyete president William Ruto timuvitiriu kirima ni mavitanirie na mwana umwe wa kirima na andu mavitania mayairi ni wega tuke twirwe nio iri makigwo mwava no mwava tukimathikiriria tukimenya nuri kwa ina thina ugo niguo nie na ndendaga ndoragia muno tukimenya nu na mahitia maya ni mariku no he maundu meri marakaragia andu ona tukiroraga icio cia ukihagurwo uhoro wa economy uhoro wa gwikira mbeca muhuko riria nguthi matura-ini andu manjira kama mbeca ciathire ku wakeri uramarakaria ndenda riu gukuripotera mweshimiwa ni uhoro wigi ugima wa mwiri kuria gwa SHA na wa gatatu ungumania corruption riu tweheretie uhoro wa kuhagurwo na kuhagurana maundu maya matatu ukwira andu akwa ati nigetha warikia kiu tuhomuke twacoka rututhie mbere north uhoro wa economy uhoro wa ugima wa mwiri na ungumania thirikari igitonya ni iraririkana kinya mundu cio utongoretie opposition Kirimari augire the coffers are empty akiuga gutie na mbia Kenya ya thi imwe ya ithathatu guku Africa iria yeretwe ni IMF ni aria maroragia economy cia muno na no ao matethagia thi cia iria inde na mbia makiuga thi ino ithathatu tikanda kuri varoni ino thi ithathatu ni kwa igwe kwa auction ka ni kwa maundu metu guku tondu riu aremo ni kuri varoni guka gugioswa kindu ta airport kana gugioswa port indo ciaku watore otavagwa ni banki niguo kugendaga na Kenya thi ithano iria ciagwetanitwe na Kenya ni ciacokire kuremwa ni kuriva ni loan lakini ungithie kundu kumwe ta Botswana mining kana Zambia icio kuria kurutagwa gold tondu mai gold na kuni kuo irutagwa kumwe ni Chinese kana andu a French ni tuonire kinya andu a French makiosa indo ciao thi imwe koguo Kenya ndia default waiva andu vacuku muno ningeenda turorie kindu ta dollar 2023 ya 162 umuthi ni 129 nironania economy ni mbega undu wa kairi ni ati mwaka muthiru wa 2025 mweri wa kathatu
bangi cionthe na mundu uria ukoragwa ndikugweta ingi ni ta marketing bangi cionthe ni ciandikire andu ikiuga CBR rate iria yonanagia kana iria igaga yonanagia uria bangi gukovithania kana interest ne kuthie nthi kana iguru ikithie nthi na mwaka uyu ikithie nthi ringi ino cionthe ni indicators cia kuonania ati maundu ni marathie waro mirandi ya varavara iria yonthe yakuamite 2025 ni contractor ni mambiriretie gucoka ni kuonania ni mbega riu varia tutigaritie riu ni mbia kugia mivuko na ni ningienda kuga thaire maundu me macoku anagwa kunyomba ni we yovaga musivi gwitagwa kunyinyia musivi kunyinyia musivi ni kuga uri irio nini angikorwo uragendaga out ingi maisha no maya Friday na Saturday ukiambia kuthie Friday angikorwo urarisaga nyama wa muthenya ukinyivia so niguo ni varia turari nira menya bei ya kaoa ni sector yo ni thiete na mbere na kuthondekwa ni thirikari muno ni gutethia andu etu koguo nira menya tukikinyaga 2027 andu ni makuthii na mbere na kuona mbia igicoka mivukori lakini gutie vandu vataratumwa affordable housing niramenya kwina undu imwana iragia mbia kwina kazi mtaani na kwina mawira mengi maravewa imwana kwina nyota kuthondeka biashara cia imwana ana nyota ni gutwikirira ni gutuma imwana cietu ige mbia tuthie sha 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 ne avorirwe muno ikiambia na unfortunately kithomo gia sha gitie kwa wega muno ningienda kuga tariu gwakwa andu aria engi marambariria uvoro wotethio worwaru engi ni maundu ukirwa shayari vambia fulani ciatigara mbia fulani utethererie kana engi magikwira shane andivira indo cionthe lakini ndie na transport ya kwinuka koguo shane iratethia undu uria nirona tu ningira andu wa Kenya sha ndithondeketwe ati ukiriva tha iria we murwaru vau nivo turavitiria ta Kenya ture andu marutaga mbia ana insurance ya ngari irivagirwa insurance tegwethie ige accident lakini ngari no irivirwe miaka 10 kana kivao itanage accident na mbia icio nicio itethagia insurance kugura ngari ingi ya accident lakini sha uria andu a Kenya mareka amwe inge kwina sector ya ino itagwa informal sector marari vashariria marwara koguo kiriva ngiri 3 ugiclaim ngiri 100 riu thirikari ni era iragusua riu turauga uvoro wa corruption lakini undu uria munene muno urekika ni ati andu a Kenya oene ni maragusia mbia muno kuma kwi thirikari ithenya ria gu contribute rire mundu kana kuruta rire mundu ai sawa na family yake niguo mundu arwara at least kwina contribution thirikari ingiungania cia andu aria mate arwaru wengi makirivira andu anini arwaru tondu andu aria arwaru makoragwa mayanini kwi aria mena ugima wa mwiri koguo ningira andu tafadhali tigai gu contribute sharire mo arwara wathie thibitari ukiruta wavora ukiriganirwa ni wega kuririkana sha kurutaga hende cio kemweri kana kemwaka ungumania ni urarakaria andu ungumania kwina institution ikuo kwina DCI kwina EACC andu aya anti corruption na ni ningienda kuga ungumania ti maundu maria maragwetwa guku TV ri kana ngatheti ri ni tukwenda turorie case wa wiki kwi andu matwara gwegotire ni EACC nundu wa kindu gitagwa investigation koguo angikorwa gutena investigation ikitwe na ungikorwa na kuria EACC nimetikiritie mundu kuthie ai anonymous ati no uthio kiuga guku inoro kwi undu Kamau arekire no kionania na Kamau agitwa akiaria mwena wake ni tondu ingi kwi andu maukaga makiuga kana nigutuika nigukoragwa na ungumania ugwetanagua nundu wa mbara cia gisiasa ukithira mundu no acarirwa mbara ya siasa kana mbara ya kibiashara taru no rendeka ogwe niguo mundu wengi age indo
no ugikirirwa maundu mau ndingiuga gutie na ungumania but ningienda kuga twina institution iria ingirwa naguo koguo mundu angikorwa na evidence kana angikorwa na undu angitwara mbere kuria EACC twanginya ogweteritwa twanginya wiyandikithie ritwa no thie we anonymous angikorwa ni county government vauuri angikorwa ni national government vakuvi nawe angikorwa ni contractor taru ni irakena muno kwivaravarira kwa gwakwa yumite Kanyombora ithiete Siakago na andu makiona andu magiosa diesel ya contractor na thuri makinyita andu na kinya makireport na ru contractor akoragwo ai macho muno tondu ni werirwe dithoro yaku ni rekatia na cio ne wananchi merutire ru ni wega gukorwa andu makirutira kumira na kuthie ku report maundu mama na kesi yarega kurorua ugiuka vavai Kamau ukiuga ni na thiire ngithigata governor ngithigata Munjumbe ngithigata raisi na kesi ino ngemevira ino neyo evidence yakwa lakini kinyo munthi gutiondo wekekire haya thegio mheshimiwa tukwamba guikeria twacokereria riu turore maendeleo kuria Mbere North thegio no watariria undu ndona andu manjia gutaukwo na kumenya maundu mataroi ngociria nga uteti ukwendwa muhoreru tawa wa muthende kondo muduraria horeire hatari kwigumira muno eke twambe twikirie muroreri ndwathi haraihu ne turacokereria twina mheshimiwa Leo wa Muthende mubunge wa guthurwo Mbere North Karibuni wakulima kwa mkutano wa leo. Nimewaletea daktari mwenye atatufunza jinsi ya kujitengenezea dawa ya kupariria mahindi. Kutengeneza Karobosta special ni rahisi sana. Unachukua hii, unachanganya na hii. Unaona iko na haya fenete ya kwekwe. Unaweka kwa hii. Makosa nimefanyika. Tukahenio huthira Kolopa kurimira mbembe ciaku kimera giki amu noyo dawa nginyaneru. Kolopa ikoragwo na hinya maita matatu yomagia nyeki ria na thangari na ihenya muno na igatiga mbembe ciaku itherete o wega. Huthira mililita 100 tu hari bombo ya lita 20. Kolopa 300 OD kuma Osho Chemical. Oya, hiyo one bob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block mbaya. Sahi, unaweza take off na bob on JetX, Hydroplane, Comic Crush, Balloon and your favorite Kandege game. Tawala skies na as low as 1 bob. The more multiplier yako inapanda, the more bob yako inakuongezea do. Ingia shabiki.com, take off na bob on Crush Games na ukash out wins bigi. Play responsibly, not for persons under the age of 18. Ni ukwenda githeko gitari muthia Ngaithia ngaihore na ngairo aciarire njamba Ino rakira niyo gwikara nayo. ugambe tu ano gari ni hane uguo Haiya. ukeririria ngano cia hinya ucio ikaraga kwanyu no Hakugakirika iri tukawira. Ni moko me mahana kuruga. na gwakinya ni mathaa ma family ATM ya thogu. ni ndekirwo mabebe moko-ini makwa indo cia mubiriga itienda gwa Central Cinema o guku kwa Inoro TV. Good, thegio ne twacokereria mwiroreri karibu sana oringi twina mheshimiwa Leo wa Muthende muthure kuria Mbere North na kiama kia UDA hena ciuria ndirorio haha cia kwanyu mheshimiwa uhoro wa barabara niho ndirenda gukinya no wagweta barabara iyo ya mahali kunaitwa Siakago Kanyombora no hari ingi ikiuria kiu giathie nako hari tutana thie kiuria kiu gitano kari honorable Muthende barabara ya yumete Green Market ginya Iciara igekirwo ramire ni muramigwetaga muno hindi ya campaign Sir Nixon Ndugere kuma Kindaruma. So ningwenda kwereithia
uria tukoretwe tugikata mbunge yes ni natonya niratonyire na bahati muno kana kavinda kega karia twina mutongoria kana munene wa bururi uraroria kundu ta mbere kwaria uma Kamau ningienda gauka mbere muthenya umwe nguvire vandu vetagwe ciara turie nyama andu mese mburi cia masaini cio imurio muno lakini mburi cia mbere icio nicio isama kwe mburi cio nthe Kenya na twathie na varavareo iria yumite vandu vetagwa Kawanjara ithiete Kinyamiru varavareo yekirirwe ni Mwai Kibaki na varavareo yekirirwe alternative ya kuthie Meru ndekirwa niguo yuke mbere ungiroria mwena uyu kuria thitima ciumite Kindaruma na guku kia mbere kwiramie ikiritwe ithiete kundu gwitagwa Seven Forks niguo andu makinye makithondeka thitima lakini Raisi wetu nuraroririe varavara cia mbere north twekirirwe yemwe ya kuma Kanyombora kuthi Ciakago na kwina ingi yumite Gikuyari ithiete kinye Ciara yo ya Gikuyari egera gwetwa muno niguonete Gikuyari contractor on site na ninga korwa ngithie Jumatano ino auke ninga thie kuroria kinyetie va niramenya ni mwaku construction site kana itagwa campsite iyo yangire kuthie Ciara niramenya ni turamigwetire undu wa mbere kwi ndarasa itagwa Gisuria Moyo ndarasa yo Kamau ni nambisa cia vau ni vandu ngari yaku kathie gucenjia ngia ikirea gutonya wacoka Kinyaruiri Ronjere na varavareo ni twaugire ni tugwikira rami wa mbere ni turekira ndaraseo na turageria kumekira kavindari gaka merire no ire ana niraritie na mundu urio vetwe na ni maundu ma raisi wetu koguo uria twaugire National Infrastructure Fund iraroria maundu varavara ino toria nagweta irethiete kundu kuria kwina kaoa irethiete kundu kwa manjani irethiete kwa thitima kundu kwa kundu kwina commercial kana economic viability riu kundu ta mbere kuria urenda gutethia andu riu ni tukorwa twi budget ire riu ni ngwira andu a mbere north kwina kilomita 68 nenganirite kuria gwa Kera niguo thairia budget iyo ingi irathondekwa twambiririe kuvewa varavara kwina ingi yumite Kimangaro kuthie kinya BAT iyo ni mituriritie maru muno niguo mbere ya 2027 twikirirwe rami na nini iyo ni kilomita 9 na niramenya na ni mwigucangu makiuga ni magutusariria mbia lakini icio ndasa 25 kilometers 15 kilometers icio ni igweterera budget ino ciokete na no nguthie na mbere na kurwira lakini ni ngwira andu acio ni munenganiru varavara icio irorue niguo ramie gioka gwikirwa ciambiririo na cia good hegio no wacokia ciuri icio cia tariyo ya Gikuyari Kirie Road niyo twari horo wayo iyo ni Nyambio Ciakago Kambaru kwina iyo ni varavara yakwa iyo ni varavara yakwa na nyambite kumikira ovoro wa upgrading niguo ikirwe mara mwega icio ni varavara cia county lakini uria twetikanirie na governor wakwa na ma MCA twaugire tutikuga ino ni ya county ino ni ya national twauga ni tukuiroria nondu wa classification oye thiete kinya Kambaru ikithie kinya Riandu igicoka kinya Mwondu iyo ring nengemeta ta ring road netura misariria mbia cia Maram niguo ikorwo mbega na kinya drift ithondekwe good mimi naitwa Sylvester Nyaga Kanyua Bora uliza Muhesh ama tutakuwa connected na electricity kama vyenye alitupromise area ya Kanyombora kwa vandu veta kwa marirori acio ni maroirite muno ndana gweta ni Kanyombora ko tondu kwi matura kumwe kwina thitima kwi matura matena thitima uria nirera andu akwa ni twitikania ati gutie vandu rathie mbere north ugatura murandi wa thitima kwi undu urathie na mbere thairia munini wa bururi ya igwetu no atwirire ni agutuva milioni 200 cia thitima nundu ore onete kwina thina no umenye kama thitima ciumite gwetu riu na wega wambagia mucie wega umagana mucie riu ni nai muno gukorwo ati mbere north
gutie na thitima na nikuo yumete na niĩ ngĩtũngana na rais wetu munini wa rais wetu nĩ mweraga niguo andũ a Kenya magie wega wa thitima kana ũrugarĩ wa thitima nĩ ciambe gwĩkĩrwo mbere no koguo twĩna million 200 budget ĩrĩ no yũkĩte niguo tukinyanĩrie thitima na matũra mengi nĩ makũgĩa thitima. Haya, good. Dena mũndũ wakwa nyumo Shimiwa arajira atirĩrĩ ndirageririe gwĩkĩra ciringi 500 gwa SHA irarega irenda njĩkĩre ngiri 3 na niĩ ngiri 3 rĩ ndingĩciona ci hamwe no nyonire tũnini kaĩ SHA ĩtangĩtĩkĩra lipa mdogo tondũ arageririe gwĩkĩra 5 na 5 no kũgeria irarega kuoya irenda 3 kwĩna lipa SHA pole nĩ ngoria gwe kode tumagirwa na angikora kwe mundu wa shora thikiriria tutumire kode yo twire andu wa Kenya kwina lipa SHA pole ne gwikira star na namba na hash ugitonya ukithio ukithura SHA ukinathura kuriva pole na nego gwĩtĩkĩria kuriva koguo nĩ tũgwoca kodi ĩyo kwande nayo thaino lakini nĩ ngororia kinya kwa Ministry of Health ungithie kwa website ya Ministry of Health nĩ mavesanĩte ũvoro wa lipa SHA pole. Haya no kimera makirore nigetha mundu ekirari na kinya Hustler Fund kinya gwe Hustler Fund no uthie kwa Hustler Fund kwina nera kova option ya kuriva SHA igikurivira SHA arafu thie na mbere na kuriva Hustler Fund pole lakini nengo mucokeria ngatho muno na ni mwire turenda wa Kenya kama wewe aria maretikira kuriva SHA nigwithie na mbere na gututethia tondu ni mbeca nyingi cia andu ni andu ingi murute mbeca uria warwara ri cikoyo igathondeka igateithio cio no riu he wandika harauga dina taukirwo uhoro wa SHA kwa ground hakuna pesa na mtu anatakiwa alipe kama vile insurance inalipwa watu watafanyiwa nini na wanataka kulipa thina andu tikurega ni kulipa pole kai mutagi tuteithia muri heshima mugaturihira nikio ni nirareva ndia naroria but sia kwa ni almost 30,000 niguo iteithie na nie nirathie gym na ndirecaga irio nyingi niguo mwiri wako ndikathie thibitari muno ngivoyaga Ngai so kwe andu wengi muno turaruta kinya imwana iria ciandikitwe ni thirikari kana private companies ni mararuta mbia nyingi in fact ino egwitwa formal sector ni turaruta mbia nyingi na nicio iranyitirira andu koguo guku kwa informal sector nikio turauga atiriri SHA kuregister ni mana ya kuregister ni guku access ungivota kuriva mbia ciigana wero rive ngiri 3,600 gwakwa andu wengi marariva ngiri 3,600 ungiona ukiriva ngiri 3 access ito wena income yaku mwashi ninyonaga maundu ma thibitari angani umoe tomire NHIF niki NHIF tutake na mathina maya maingi no NHIF korwa niyo ikutha ino tungi na crisis itanonekana Kenya NHIF yekaga atiriri gwe kindu gitagwa capitation ni kuga ukiandikirwa andu maukage thibitari gwitwa wa Muthende Hospital ugikora kwina andu 200 maukaga thibitari yo ugitumirwa mbia cia andu 200 riu uria thibitari ciekaga andu aya 200 mauke kana matigauke ni magerio uria makuria mbia icio manengerwa cia capitation na nikio rethira miaka ino ya NHIF ni gukoretwe na thibitari nyingi muno igikura na igiakwa cia private ni tondu NHIF yaroragia kinya thibitari cia private muno gwecia thirikari lakini SHA ikoragwa na model tofauti we no ve wambia kuringana na andu aria orona aria marauka mayarwaru ukinengerwa mbia icio ugikirwa taruo kororona arwaru igana rimwe wa muthenya ugikorwa mbia irio vangiritwe ni cia arwaru acio negikaga review niguo mweri muku ukivewa mbia icio koguo no vewa mbia nini cia arwaru acio onaga ti andu aria ma register to goka thibitari yaku koguo in terms of indiria ningiuga patriotic
SHA ni more patriotic than NHIF na turirikane NHIF yambirwe 1966 uyu no ndo ono wanginyo senjwe na ne aya gwambia nyingi muno. In fact tungi na NHIF thaino gutie thibitari ingi go treat murwaru na ningwenda kuririkania andu NHIF anaone akinyete vandu ikiaga ati kwi thibitari ya binafsi egwetwa Muthende Hospital ireka surgery nyingi gwi Kenyatta kuri andu othe maratwarwa na nundu wa ungumania kwa ina ungumania munene muno NHIF na SHA ndina ungumania. In fact maundu mama monde ukoretwo kiona ngatheti ire ngambia cia SHA ikiora ni iria cietagwa flagging uria SHA tondu ni system ithondeketwo ndu ukageria gwika claim taru tuge anothire thibitari na malaria wathi thibitari na malaria claim yaku ni ya register ungithie kuri ukinyita pneumonia ungiambiriria gwikira dawa cia pneumonia SHA yonaga ta kwambiriria gwika wei to riu nikio withagira ni ronania na ingi ni system koguo ni report uria auga riu ni kuokauga hapana tikwa turayaga ni murwaru uraukire na malaria thibitari akoma ward asemania na murwaru wa pneumonia arwara pneumonia twageria gwikira system ikirega ikiuga turageria kuya but NHIF uguo niguo yekaga mundu atonyaga agituragwa ni kiongo ukithie vari ugikwa CT scan ukithimirwa ana x-ray ya kithuri tondu mbia ira uigiritwe ngiri 15 ya visit no anginya mundu ucio wa thibitari arenda kuithiria cionthe aya he mundu adumira kodi cio no ndigucianirira tondu ndire na uma kodi iregianirira no ndumirwo kuma gwa SHA no ni ndona ha gitumirwo icio iyo ya stana kiuguo no reke ndikacianirire tondu ndire na uma kana neo andu a SHA ona no ndimahure thimu no jethe ndagitari Mwangangi itio munene wa SHA ucinike munene wa SHA ature nire kwa haswa andu mafatu gwika tithitiguo good na twire macia au kiava arie na andu nitukwenda andu a thirikari mambiririe guka kwaria na andu niguo andu mamenye thirikari ni mendete na ni ramarutira wira ni raha tetera thirikari muno ni ngutetera thirikari undu wa mbere nambari uma ni wega kinya gucokia ngatho ni tondu ti undu wa kawaida gukora wiki amari kia thirikari kavinda tagaka na nikio kirendekana ni andu engi. Number 2 ni omate thirikari ni raruta wira na undu wa kathatu ni mbetikitie mutongoria ogwetwa William Samoei Ruto tondu ni monaga kuria aumire kiumo giake ni ta giakwa anani na aumire kundu gutai na dynasty kuria mwana muciari etanagua na mwana nice kuria ta gwa Kenyatta ciana cietanagua na Kenyatta ciana igetanwa na muciari ungegwa mucio uretanwa na muciari iyo etagwa dynasty lakini gwe kundu muciari agenda akiuga ni nie ngina wa Muthende ni nie ngina wa Ruto koguo muciari agetania na ndwe na mwana haya tukirekia Kenan from Gangara arauga he hado tarathi wega horo wa basari wogete uri heanaga basari ta your predecessor Geoffrey Ruko ule watu kile waziri lakini kuna watu waliwachiliwa mnawatakia aje so ningwereithia undu wa mbere kinya ni twambiririe Free Day Secondary School na kwina challenges nirasemania na ma principal monde ma Day Secondary School Jumatano lakini muvango ucio no kuendelea nitugusariria mbia na no nginyo kinyanirie vauva basari kwina maundu mairi 1 basari iria niravesa na mwaka uyu ni iria cia apply to mwaka muthiru koguo ciauka kwi tugiuka kuvesana kwi andu maturire register icio na tukithie kuvesana andu onthe ni twamerire mavesane maritwa then kiumia kithiru andu onthe ya CDF marai Mombasa koguo kiumia giki andu onthe matanyita basari ni masovewa kiumia giki. Number 2 kwi andu mataeka application na ni maokire tukivesana na tutia macokithia twaugire meyandikithie na ciana kuria cia ithomaga na mbia i wakuo mbia cienyu andu a mbere north ikuo ni itugite wega pio na ni tuvesana cionthe basari kinya ndururu ya mwisho ethire na basari
na twamuva cheki aciari ni muronire ngathĩti-rĩ gũgĩtuĩka gwĩ cheki cia CDF itaraga claimed twakuva cheki tafadhali vira sukuru na nevenya pio ne register niguo sukuru ithie ikie cheki yo bangi. Yes. Good. Tukirekia ndio na ndumereri iriko kuri riu a Kenya kuri andu akirima aya ndageri gukwira ni agayukanu aya marauga east marauga west wajira ati niki ya west ma igwa mundu wa east matiramu support ahe ugitino ni menda gu supportwo ndaika igire ni cia kumashimwa tu kibago ni wa mbere ningienda gucokeria andu a mbere north nundu wa kanya gaka na nimere no nirathie na mbere na kung'ang'ana tuge na mirigo kuthugura tondu thina cietu ni nyingi wakaire ningwenda kwira andu a kirima twosenda gikaigire ithatu kuririkana family ya the late kana mutigaire Nderitu Gachagua kwi maundu makumira ngathĩti-rĩ kwi maundu makumira kinya guku Inoro na ningwenda tuige family yo mavoyari ni tondu governor mugima governor warutite wira governor wasaritie mbia nyingi gukorwa ciana ciake ithinari na amwe mai korokorori kuria ta kundu ta mainjera ta Manyani na ningenda kuria Kenya prison mwana wetu wa Nderitu ucio wiku Manyani ni aretwe vakuvi kundu angionwa ni andu a Nyeri kundu angionwa ni andu a Kirima niguo tuthie na mavoya tuthie kinya na bishops tuvoere kimwana kiu wengi ningwira andu a Kirima ni tuvekanya thirikari yetu rumena tirwega ana aroma 13 kuma muvari wa mbere kinya mugwanja yugite ni tuvoere atongoria ni tuvoere thirikari iria ikuo tutige kuruma thirikari tutige kumivura muno 2027 William Ruto angikorwo andana turutira wira nitakamuonia na ballot lakini kinyava gwakinyete nuratuonia nuragerania muno guturutira wira tuthie na mbere na kunyitirira tondu nie nembetikitie woguo turaikie negene vandu vai negene anangai ni wererekaga uguo turanegena ngai yange twerereka twavota kwithira ta Iran kana twithire ta America ka Israel twithire no mbara twinayo na mbara ndingi tuteria koguo ningiuga tuthie na mbere na kuiga ngai mbere na kuiga thirikari yetu mavoyari na atongoria yetu mavoyari niguo tukorwe twina Kenya twi urumwe niturwaga nitwaragia maundu lakini tukanywa cai vamwe tondu tuonde twi ciana cia ngai niguo thank you muno mwashimwa wacoka mbere ndugukimageithia ningumakeithia muno na thank you muno nundu wa kanya gaka na ningwira andu a Mount Kenya West methomithie kuga we mwaro regio mwashimwa Leo wa Muthende wa kuma kure mbere north reke tukinyie hau nigetha Njoroge wa Githiji mena Archbishop Garuya Senior matuthomithie uhoro wa kuramata micii njitagwo Kamau wa Kang'ethe na titaguku kumagwo